owazantombi awuhlonipha kabi wena uyini izula ngangisho lutho awu ngiyakuhlonipha macengwane phakathi akagogi awu nakho wena wasengonyameni bekuyofika leni nje lapho hayi ungaboni ngathi ngiyakushaya ngiyakuthintitha nje ngikhombisa ukuthi umfana usemncane kodwa baze cha ngiyabona konke okushila kodwa awakwazi ukuthi abantu ababuka uhlelo lwe-TV lukashona uMaskandi bese uthi babone ukuthi axoshwa kanjani amadexo emdletsheni urong lapho awuphetanga lapho abazwani impela abazwani impela mina ngisuke ngatalaphi umuntu mina ngisuke ngidlala ithutha lezi bese ziza mawala zizomboza okay asibuzeke usuke unganuki impepho umusemdletsheni hawu nuka yona vele sokugezile mawe emdletsheni ngiyogezile kodwa kusuke kungistress ukuthi ngigezile mina angishongo lutho ngithembuka nisho nizobona ukuthi amadika manani awuzwanga yini ukuthi namhlanje gqoka izinto ezimhlophe man awuzwanga emsakazweni kuyakhulunywa emasosiyete kuyakhulunywa inkonzo awuzwanga yini leli khethini ligqokile wena limhlophe ncuphile kuyabonakala nje bafethu uyazi ingezo uyabona ukuthi angigqokile ngiyadelela ngithi leli khethini oligqokile limhlophe na ngoba wena usukela impaduko nje ezitsha wathi abafazi bakhe abakuhlanganisele somebody like you oh yeah isamathandweni ngamthanda udali wami oh yeah isamathandweni ngamthanda udali wami asamba DJ oh yeah inkosi yamagqokama mana mkhulu ungasengcolile ngakho ingane yami indodakazi yabo le ngakho ingane yami agcina isingifaka ngodayo efiki la udayo ifake hayi ngisho amafake hayi udayo konje bangaka abafazi ngibona amaKristu awu7 sebe bangakade sebangaka abafazi usenkozweni njalo lapha inhlamba ayifuneki ayikho inhlamba ndodakazi yaboza umona wona uyibambile intimbi nokungagqokile umhlophe uthi uyibambile intimbi ugqokile ubhincipha lezangoma at least you got something correct ngani Nkosi yamagqokama manje izovala umcimbi sebedlale bonke njengamanje siyawuvala umcimbi obvious simthole uyafika Bana, yavuma Kuma shana
Thank you.